Yada se papa samu akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumade no eso aka 5 days inafuo num ne akwa akoto aba ye hyase afe e bedru yes enom ne ade enti sei no aka 5 days ne akoto aba yi mampani na fe mrahye bedwafo na Monday 2nd December die special voting security agencies media no ene won ho a ebeyi adwuma D-Day as in 7 December no enne yakwakoto yendie ye ye mampani ti ye bedi kan ye mampani ye mrahye bedwafo ati ase na se bibia ye kama nti no no enye boko ye mo ache ye mo akwaba ye bebie phone lines no na so do de no aba beto so last campaign ye week himu na je say ye de akwakọ wura mu da memendanyame e de che ya beni owura Benjamin Asante Dako oman hene na ofre no ana DJ Hitman de tetifo no omunim no DJ Hitman na ene dokumenum ne adwasa no saase no de omfre no say Ben atiase because he was a former PE teacher. Tie no bebe na no pemi mo achen o ma me de ka cho sa Kama mwana na mama ya. Ele asema. Oh. Ase ojina waso ni dida. Tretino ho na okoto aba tretino ja ho sa wo de mo no tretino. Ah. Abi eni o hwa me sa tretino. Ah. Tretino ho na ja dia wo ye adaje ni o sa wo. About omu jogging. Etu oba sa wo ni so nsa na ade koto to make sure say we na ye adwuma. Dey bi also na pasi ya say ya because anybody na aba wo say ya nessa afre na obegina no debi akawi ne yeko ene kwa de bi ahase me kan ho bi ho de on kan on zo hwe me ma on kan ho bi ubusa se die nti na na ye se yekoto aba no ye onipakuo bi wo ha abato obre no omunya bre akoto aba no an edin dodo. This uncle of Kuno, a soldier for a police for immigration for one a bay about one who Juman Casa, yes, the Oboni Central Fono, Sa Pepe. This old dish is about a calendar, no, a horse special with you, but yo in Chromie, Nubi or Ha, Mono, the Esan Crat Towns in Bino, almost special with you, but track or Yawada. That become what's much wrong. By near the wow, shame Precopeno. Our Cahono. Yes, I will send Johnny into. Me to me a certificate na me ma fa ma ha na me ma ba se me ko ba bi akoto aba no kola akoto ne we enhye dinim ti enefo ni wi a ne yakobutu na esili ano no na parties nyina hu se esili wi no ade na e wo ne 298361 na obi atwetwe gu ni krata so nti e ba na nye 29681 na 29680 aya fiama ngwa de zaka so ati bibia dana kwam cameraman ekoto minim baby okoto afa enso mini problems okoto afa ho ono okoto etu ni obi ofie compound house ono oto kokko o oto blue o watwe wano wo o de e wasem de ope ene si de odwan ope na ode ne kaka we no gaw ebo it is the fact obi wo cheddar on do say nya ban bi na ope nya akonya bi na mi pe umba akonya dia ga o twa ga na obi o cheddar ozo ogum obi o MPP ozo o NDC it all how ne sense the ogum ne cheddar no ne omoko ntokwa if you am alliance because na wo do aba ye phone lines no na mum na kwabna me koso aka enra se 1st December na ye World AIDS Day okay ti aye ne se do December bia na ye border rule se say no cases no ase manu mu ase ni pesuro nyinsen kura sen obobo no ho ban free yare enu ti na ne ya ho fade no hu se ye ND8 now o hwe mechi dia ya tro ne ma bebre so e wo ho stigma no ne ade yenyi emfem free ho na use condom yentimi bebia wadu a waka hwe yentimi stop yo ade no so de wunya ka hwe a different level and wadu nti de beka cha wa ne say use condom no na mo ho ba apart from even HIV/AIDS no kra na namu nyarwa hodo bebre so ho a we bo ho ba free ho na asa bo ho ban free nyinsen mu nti me se wani die mu a umiehwe hu yi na mo a mo ka say we hu tofia ye di ne ho no oh you very careful oni pa oni no ba bia na wo kɔ no rosa no ene say nyarwa bebre yes stop it 8 cca 0302211701 702 703 704
0302 211 701 702 703 704 Friday aka 5 days yekoto aba and a special voting the hin na wonso ka e dia fa ho ye twen the custodian say otufo akasa say hey zan come she tro no mo kika no mo hwa na mo piam to baby ade chia we ade chia say come sha hodo say mo ignore ni na to baby yen ko ani masoman oba ni makese pan so ayira just pon ono so akasa asomdwe wonsem e wa abatwe kese pa fa man say ayira kuje to black white idim de si wa sentiment na no da nanim kogu ase wo hodum sa Democrat ika NDC ni na o kase de besi na say okwa no okay na koto afiase wow yenya yen first caller medofo opon kafra fache papa ya mo agina so ache fache yen Mr. Obetumi afre e de abanti Mr. Opon ti enka eni diem brabiem 0302 211 701 702 703 704 yetchen SK Bolas anopeya mu ache be mena Mame afia mankwa semekro ba pantapa bibia bokode na me Adom ye ho ye bacho omahene inkemi pasta ono so ho ye no ho ye papa ye do bade na se we ye SK Bolas nyame na hene oboase coffee cream na me kasa free kaka me kan se enemo koto special booth mo de na edisade baby ayeko ye semada mo kono mo koto bapa amata asiapa na beni du na se enso ekoto e support wa ni atumi ayi nipa ode Ghana beko bo hye asasene so na me say wo kono mo de vote be ma yewura Dr. Mabutu Bawumia na wotume de Ghana akọ bo hye asasene so nyam nyadwuma we da se papa ofofro so so medofo no pay yam wache mu akọ ababa Adom TV Badwam so yo so e was say kwa Time District okay pache yentio yo sister Nyankopon hira mo pa ne adwuma pa mo bo ye besre abusuafo nyina special voting you ye besre omomfa omani nkire Dr. Bawumia ene MPs nyina time so ye besre edru 7 December yen ka hona bo Alexander Babio ewo time na mpuntu aboye pa ewo time na yentiminya no mapapa ewo time me da se papa pa medofo foforo so anopa me mu ache mu akwaba ya ju so buru papa na mo sei nyame Adom ye ho ye ya gidi ye sa so ho ye oba dia dawroma we dey Patrick ni me kasa free Aisha bu zumo pe na majo so thank you yo ya da se pat yentio ma mentia minia o manhene aja afodehie ma mentia na pa no kwasem ne se utie ensem na mabobọ so yi a ye kanyina ne sese de minua ba ko bekan no ennem na mo kwa akọkire ba bi a yedi dwumadie ni nyina befa anase de obetimi edi president no eyemmoa monia police for ni asoja for central for ni ada eyi no mon koto na montu ni bumma ye de ye kro ne ye koto na butim nti obi a waye na dwen se opese Ghana butu bia no obedi kai na akwara ya che ne de mani agi papa na aka wo mo a wo so wo hye oboase a wo do mo nim bae na sa nkofo no mesire mo eno so mpanifo ye ne de mo man ya so nti ya da se ofofro so medofo no pay mo ache mo akwaba ya na mame ni boni bie ni hono mo ye frame ya wutachi me kasafuru yi flow west honorable Stephen Jelula Krum ye sira mo kwa kwato abayi no mumpe be makukudrufo minister obetimi aye adwumade amaye one na number 1 honorable Stephen Jelula o ko asanya kobi adwumade o to afedi amaye medamwase baba yes ya da se pa obi anya ma BMT so once I edit cut and to Daily Democrat say Mahama to shake Accra at NDC's final rally and what someone say President John Dramani Mahama former president and they na probono the crack no be we won cry obi gina so yi pa ma won sampa at NDC nkunimdi omodia eni ma so just pongusu kasa anafe era Mahama so ne gamanche according to town daily analysts to say ballot papers na eastern and western ya sato south ballot papers if say nyoma bia atochew kakra ehon fonyini hanu say punish MPP for denying you representation Opoku Ajiman and Ekasache Gwan constituency. So
so omo ntima nkom rashi bedwam omo interest MPP amanyosem nti mo hwe pa na mo hwe na mo form si form si twira na mo nto aba no enti omo vice presidential candidate my NDC Professor Jenana Aneka Daily Graphic say special voting in Eastern region, Western region rescheduled. Medical you was to say Eastern region and a Western region. Ye ne about to a question ye yi the call nyame adma ya wada. Name 14 regions na Canada. Ebe kosu bibia kama. 20 facilities begin free dialysis treatment today. So say 1st December. Oh, ready. That's this is a big relief. Oh yes. Every week you will be to 3,000. Wow. For dialysis so that. The new crusading guide. Any man Mekufo-Addo appeals to Ghanaians to commit to peaceful elections. Ghana man paying Nana Addo Dankwa Akufo-Addo guso problem de dimu eye tintimai pa ne se Ghana fo mesremo mo me hwe na asomdwe intimi emwa na bibia intimi enkokama. NDC organizer jailed 10 years over false news and election threats. And once someone say mesremo ya scapegoat one sem sa wadaroma obia beti my scapegoat e ma wo kwan ma be emfa won kasem wo hwe afiama nkwa ba busumi nsie na sem kan e me emfa won kasem you know enya papa we no we ho hwe a enye yi tene yire ana ne ma na ne pimpina bi ana busu ofim. You can imagine how much I hate and broken. So at yes nti yes wo do party a eno nkire se kwa na ye trash ye wo do party a me fe last scholar yeah kwaku dan so bra kwaku no pay mo ache mo akwaba yeah that's what I my enti me pacho kakra me pese me kan se me ka se free obo ase kwaku dan so ni the me kan se aba no abenya wi ejabo enya bedu wi me sremo mon koto aba de MPP ni ento free education na so na moto aba no so a wotu wi akofi de bia se ma me fra me kan no enyina ho engofa problem ma me ni baako mo yada se papa hava hey let's go see about yes attack yeah we force I force mo kwatwa aba no ma MPP o chera adwene eno ano no eni ajo hokaku yo yanto aso papa well a bringing to ministry of bringing yanto aso the phone lines no so okay daily guide any man must say special voting bia possible what am I fi watch my Jesus wo kofi ambedu ho edi dem reso obetwe agina mu ntem ana me me hu say ayi su de na machiro be kan wase machiro and then nyoma ne na machiro ho no no me say dan ko ho well bye oh nyoma ne na machiro bibi na ka so Beyonce so waro bibia dana kwem okay omo ma hye mpaboa foforo omo ma hye ntane foforo omo ma hye leggings omo ma hye nyoma mu bibia de dana kwem bibia de dana kwem omo so akofifira ma no ne ba ode mpaboa bre omo ode bibia wow na kofi mediamente wonga daily guide special voting today igusu ahwasem ne yeka no kasi pa for many more say Baumia will sustain STEM education. Education Minister Neka say Dr. Oseduchum Anaka say Eagle Eye Mining renovates TTU Research Directorate. Also, Honsem Warm say Anafi Baumia Funyini Warm say Baumia our choice for president. And so the Ghanaian Times also the about don't blame cause of city depreciation on Russia-Ukraine war, COVID-19 economics Anna Akasel. They be other and then watch Russia, Ukraine, and COVID-19 was the Munjasa. They be other Mudemon asem papa bi nka mo pension papa mfengo bibishi Russia Ukraine bibishi COVID ye pesa dia kasi pa na family man say NHIA free dialysis treatment takes off as 200 million Ghana cedi claims released to health facilities nationwide. Jaba dika to be apetim sikano 200 million Ghana cedi. Intene dialysis ye canon tiase those who are in the system no. So share Adom news ahodo aya ye. Now she papa before kwadani ayi mani now she ni so mo tene ya wo mo fam apart from ya no kwade ya kran say wanya bia wie kran so benya kwa akọ machines kran so asem because cute sikana nkasa so kran asakọ ya de fofo nti say aban tu sa na mo ya aban de nke hu yi nyoma bi sika ke bia obi ada na oda obi ada pe na oda yanka say eye pudu on hide ba yeah, we so wa hoto so. Kama. No. Na DJ one and ope ye chia o.
ene na woda na enye na woda woda mpem wo hwe se na enipa nya after wo fie DJ wana medase o compliment and many aso medase pa kwabna ba wonye ntino se wo ye di kan dia aseda ye odi awai awana ni o eyo wonwa oni o awana ni o DJ awana the Ghanaian publisher was it now Toshi fires up MPP supporters ahead of polls enimha Lydia Alasan refutes UG arrest allegation and a Zoom line paying powers no Ogusua Okasa because of higher your election headquarters kokromoti power enti ya sha abato na sese no the AC the ekoso bibiara the hinta the see ebie so the kenkan be nipa the ekoso biara this is your most reliable me nkwa mmano so Kofi Aje wo ho na special voting no ye hwe ne ekoso wo awutu senya ansana Kofi be ba no Kofi nya sure say we no obeka se obi akoka obi aso na we ka fe na ballot papers no kra be Kofi ano fe ya mo ache mo akwaba Abia aha Neto ga mejam mo udem na odaro ma be me na ohu ye de ye busua ne bibia ye kama Abia obia ahoye bibia ye kama na odu hia no pe ye hia na ugina sese ye na hot say Abia isia me no kasa ide mejina utu senya west Badwam pesua so na babia mejina akoto police station police station hello police station din akoto obi akoto and akoto police station ono aye utubeku police station enim na police station din na akoto but omo to aba no police station enim ono mo a enti na ga bifoni amede ba barricade ndi police ba de barricade na barricade police station nyina tedebe ya obi ame la bia wa tisi ameno kasa yisi fo asisomo ne nyina awie o ma asisomo bibia o mo de ballot bibia si o ballot box bibia si wono mo a o mo twen se no nso no ebe start de nyen de no nso ana ye to aba no tisi ameno kasa ne ba se yisi fo no asetom bibia awie ana o party polling agent for both MPP NDC fo no home agent so e wa han mu se ya obi akuta ne bag ne pen ne paper out me say am for ready say omoba abeto na enipa ya hwe ni mu so mba beto aba ene dey security for and intention for awa wuchi senya west constituency 293 enipa ahamienu ne adiokromyensa 293 ana ya hwe so mba beto aba awa hanu say ene dey menu ka say dey bibia no police force awa grounds wa exactly police station anymore and the police for awa hanu say ya some dika kan no bibia kama ye hwe ni mu se amafo ba o se we ni special vote ni ntino me no ka say dey lie bia ni ha because enipa no ensheda no so agaje ha general election da ka ba se we amafo asa live o ti say was it and kaswan so utu senya is so medical free one sana me ba ha say also omo to police station anymore all the nipa to aba na edos from over 1,000 gra and to aba and so we to senya is kaswa me no ka say there o say Messi you okay yeah that's it bibia egusu a ekoso nya de a bibia esi wo hanu se nti ye hanu se no so no be so na yin num zanjofo ni security for no abana kaswa de ne 1,298 apem no 1,298 ha 1,298 and almost to senya isa me no ka say so you see for ateto bibia ye kan say no so no be so na abato asase afia ya da say papa nyame mo ho ban na so kwoto de asomdwe mu na de besi bia sa de oyi wadwuma da no na yetimi ate wonka enti no eno no enti ha ya election headquarters said ya sha ase ne de woni tu anyim free ha maka kire se umpeso wakoma betu ubenya BP wa bato no ye kwoto no ya to awi a ba fide ne na Adom TV ne multimedia ya Cam Brand no Adom FM ne Asempa na Fenhira afi social media handles na ho e okokromoti boko asomdue motu wie pe wafi ho akofie no abetena TV na chi ahweye because ye num ne ye wo accreditation na ye bekokọ na ye de report ni nyina abro nti adna wokotie second person bi asay waso ma ofide no koso na Adom TV
ye de report ni nyina be bro nti enne die ya ya hye ase no enne be kire ye adwuma no se de be ye e de asom ti mo ne na ha Kofi Agye di abre be hwe ne akọ oboase ne akọhwe Isaac no menyon so ne ekoso nti ye nto so wonya maye. Okay, so whilst you try say be call oboase ne de ekoso na bro de ka onyina ne se de fiaman kwa aka no me to so biema continuously we've been your reliable and efficient mouthpiece in terms of about to onsem. What Jatu said, this is your election headquarters, Kokromotipa. So all our platforms, you know, what you could fresh Santimantema, Share FM, Love FM, Adom FM, Adom TV, Joy FM, Anafi, Joy News, ne Onaka. All our online are ready for this great occasion at Ghana. No, no, much and upon the saying. Nyame adom o ma and I say share the share chana adwuma we ba say dia me say me no kwa akopem be 9th December nti kwa kuma to yem baby enta share pa no e be share odom but ye share say ya ade ba kwa me ka say bomo dey fa asuru wi sane form wi say because your voice ni be use more it is asuru wi sane form wi say now dey adwuma whether dey no da bibia e boko dey o Nyankopon adom bibia e koso boko wa ha e fa poti na ugina Sophia Menoka said the midna Ademna DA primary school and war adanse asokwa. Aha, I adanse asokwa Badwam peso yaso and about school muha and a special voting no ekoso ewa ha. Na me ba be dru ha and ahomachi no mu pepe and na be piemu e wo school mu na obi ani ha. Ekire ansa na school fo nkwara e ba o ma be prapra ha. Asisi ayisi officials ni aba awon gusu omo hihye omo eniama na bamboni ono so ba behwe ade no so ewa ha na wo se party agent ne be 9 bi enso ababetie mu ewa ha na yisi adwumayefo no wo ma begu a omo ehwe se omo hihye omo niama nemu nipa ne ba beto aba ne bidie ne nya hu obi a wa ha se waba so oba ba beto aba nemu adwuma no na ekoso ewa ha na oba hene de tie nie What the PMO adanse asokwa abato peso yeso ha nipa ne omenya kwenya ato special voting no eye nipa maako ye de ochwe 88 enenne ye benya kwenya ato abano ewa ha enum se na menya kwenya ene yisi pani a ohwe abato mensiri eso ebi nkomo amo de tuja kire mu se aha do na nipa ne bebre etini ba eda be register ewa ha nanso wo se afi we ba sa akra no mo a afi atwitwa mu no beto obi adin ni numbers ewo wo mo frefre binum bebinom so mo age transfer ekpedi ahodo bebre no nti ena ma afi we de aha de no o mo ntini nipa na ntini anse da ano so a omo ye 88 pe na omo eba be ye ewa no ba bepie mu ewa ha se de bidi kan edi tuja se agent fo ni bi aba ha me wo se NDC fo ewa ha NPP so ewa ha na the new force and so ewa ha sa party ni ensen na fisi me wo se omo agent fo na ba me wo se ba ku bi aba ona yisi fo ni ka se me nyehu party kura wono no oba betina ede ama omo no bepie mu ewa ha nipa mi ensa na nya kwanya ejina eye brase bedwa no ewa ha honorable Katie Hammond one na emra se beje na say trade minister one ejire mu bi ema bo premier se beje konya na yenia Godwin Ahigabo one so ejina mu edema NDC na CPP eni ba ko so account nipa miensa na sa omo ejina ewa ha omo eto omo so aba premier se beja konya no ewa so Isaac no menyo this is just a tip of the iceberg afeni a share juma na se ankasa Onyame ya aduma yebesa ba honum na de sefata wasa amensaka. It's very usual of special voting. Anopa we obia ankobo chenku bia o. Baby wa nipa 80, baby wa nipa 120, baby wa nipa 40, baby wa nti free. Mu be ko be train na se for sa nti nonum bo pe yapon. Nti share so say even though emu da ho de ba wa anya fast and kwa traffic na adwuma mu nsese bo wana bam. Na say abokra. Edosia ye fancy ye. Kire say we na echo say ya shase e bie mu ba nti da kese ranka say bi bie ba modesi ba we de gusu a e bie mba wrap up na ya ko idi agudie mu nsam no beba health tips wo ho na fe ahosepe beba nkomo bi bewura mu na fe mpensempensem mu na to so koso amu afidie ne na Adom TV fi say wazoyi edase